Ipha inhlali ibandla eyinhlayisuthi kubifakaze ngemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosi aleli bandla. Ubese lodwana sinedilane Nkosi Nkosisi. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni ukuphakama. Manaza letha ingcwele ngokomkhwanazi wampunyoni ekhumbu lakhe ithempeli. Siphathisiwe umsebenzi wenkosi uNyazi lwezulu obizwa ngeNabatshu noza kwethu esinabo igaba ngegaba. Mangephiwe Nkosi na yathi khona abantwana abazalwayo beyabantwana bakaNkulunkulu kodwa bethi behambe emhlabeni sebebantwana bakaSathane. Sizocela Nkosi phansi kwempiko lakho Nyazi lwezulu singabantwana bakho noma sikhulile shemba ukhohlwa ngoba umuntu awufani nathi. uJulayi oqala Nkosi emhleni 2011 sacela ukukhula siba makhehla akho sikhule Nkosi amakhosi afisa ukuyibona sesingamakhehla. Ithi ngiyaqalaza lapho nje Lord ikhehla manazaretha kodwa nofanisa nabo kodwa siyafuna ukukhula sikhule Nkosi. Leyo mnyaka osipha yona ukukhula siphatha isandla sakho sihambe singabantwana bakho Nkosi singahlubuki. Manje letha ingcwele umsebenzi wakho Nkosi ukhule kakhulu ama-regional 8 eNingizimu awu2 ama-region eNabatshu, KwaZulu awu2 ama-region eNabatshu, eBhodi khona, kuMngentla khona, eGauteng khona naseMpumalanga province. Sigijima wonke lama-region Nkosi sitshela abantwana bakho Nkosi ukuthi ayikho into engaphezulu kaShembe emhlabeni. Ayikho inkolo abeyithola edlula le eyafika noBombela isitimela samaMpondo. Kanti siseGauteng 21 September sine conference eGauteng Xubene North West kungenikwa estage yabela tula ngetswana. Sathi sabukana emehlweni sathi sizophatha lapho uNyazi hatho sabukana emehlweni kwathi kuthi uNyazi sathi awuyiyo nje iye sizonje igama lakho Nkosi kule hlangana beyicula zicula isitswana laphana kodwa phakathi belokuzithenje uNyazi kwavela kwaphelelaka maseyicule ngeNkosi uNyazi lwezulu. Besikhala izolo sithi kunzima Nkosi umsebenzi wakho kuzindaba abagcotsha basinikeza inkinga. Namhlanje Nkosi angeke umgcotsho phambene neNabatshu.
ngabe sizingane ezimbi masingaboni ngendlela Nkosi amakhosi umsebenzi wakho abaweseke ngayo abagcotshwa konke lapho esihamba khona sisuke sinabo zonke igaba zabagcotshwa ayisekho indawo engenayo nabatsho into esizile ukusebenza kahle labantwana uqale sivuma labantwana basafani nathi qale savuma yabona ekhuluma ingane la ithi uma nginokusa uma ngusile ayiboni iphutha lapha ingane thina nje ngegaba zethu ongekusho ukuthi uma ngusile wena siqale savuma ukuthi abantwana laba abasafani nathi baphila impilo esingayiphilanga ngisho bekhipha inkomo kwenzeka usuke ephethe ifoni tofoza ifoni ayiphethe ngisho induku abasafani nasiphatha noma ngathunga ngoba kwangenzeka noma yini inkomeni Hasi sabona Nkosi ukuthi umdala wasusiphina bathu ukuthi abantwana kuze ukhulumele nabo bezwe akube nenabashu noma bengiyathanda bobaba umbhele baba uNtombele ngeke besanizwa abantwana nomkhuluma abanye laba seyithi laba nenhlonipho esilindele kubona uqale thina sikuholwe nabasho no asibanikele inhlonipho abayilindele kuthina kuze nathi siyithole bona sidasikhuze nje kuse entaka khohlwa labantwana befike bacela umsebenzi Nkosi banike abantwana iphuthu befikela ukuthi ngena ngalamba nje umsebenzi namhlanje endiyahamba lento zifeshe baphathi babo abantwana iphutha manje kufanele usibahlangahlangisa nje into kumele bayikhulume noma bengayikhulumi uthi vele ngalovo umunye wafika wacela umsebenzi ukushemba wamnika mase kuyinabasho napholundi angimsabi nomlungu anginandaba nomlungu usiyabona ukuthi abanye abantu nje laba banendlela nje baphila ngayo kodwa manje badinga izwi ngabhombela lona elidala manje kufanele ngena bathu sitshozana kwinabasho nizogida ngicule bese basebeqedile bese sithi bantwana bonyazi ayikho into edlula uNazaretha emhlabeni kosamakhosi uma silasikhumbula ngozinde khona indlela yayisiteze endala 1991 sasagoka amajazi lawo emfundo 1991 yavela phezulu inkosi inyanga yezulu ithi yikho 1991 sokusondela insuku zawo 1995 belina bakusuka nawo phansi uNkulunkulu asisize kukhona abantwana elibandla bangazukuba namanga ulisuku indoda esikhathi senkosi ilanga yasuka iyenkosini ilanga ithi Nkosi amakhosi ngithengele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathikithi ukubhabhadiswa emuva ebuyele emuva bewashiya ithi Nkosi ilanga awuNkulunkulu ubonisa into enkulu bonke labantu bebuyisela amathikithi emuva okubhabhadiswa labafakazi amanga amagama abantu mhlambe hleli nengqwembe unenhlanhla umuntu othakaza kufaka wafakaza amanga ngegama lomuntu siyafisa kukhulu abantwana abanjalo banazaletha ingcwele ukuthi inyanga yezulu ivela phezulu lapho ithi yikho abantu belithanda kangaka leli bandla ayisho nokuthi laManazaretha labashembe babona lento enhle kangaka kuyadabukisa-ke masekusuke into esisizile thina ukuthi sivumile masikhulu ukuthi khona abantu abangobhuti bethu abadala phambi kwethu khona abantu abangobaba isizile lento yikho singenankinga nje labafana banenkinga ngoba akekho umuntu omdala kubona baba balingana wonke umuntu okhona kuyaba nenkinga-ke makunjalo yingakho bese bekhuluma bethi kusho umfana omncane engaganiwe wathi omakoti bayaphi ngingabasho thatha wakho mfowethu umnqabela ngayo ngingabasho banomsebenzi awenza ukukhuluma ingane encane kodwa ngapho uNkulunkulu esimlandela onyazo lwezulu uthi ngiyambonga umkhulu wami inyanga yezulu ukuthi ube khona ingabasho alike linkinga bagotshwa alike edlula leli labantwana kufuneka bathole indlela yakudala kodwa bayithole ngendlela yabazokuzwa njengoba nje Nkosi
kunabantwana bakhe abagcwele ema-university benathesa, ubona benabatsho okubizwayo kobonela abantwana ema-university. Ufike khulume ngobhombela, yibo lobuholi lobu. Ushebe umabona kude wazi ukuthi kofika isikhathi lapho labantwana abaye kunizwa khona bakuNtombela. Khona lento abayifunayo thina sikhule nithi nihleze ekhaya kufika umgotsho omdala 1983 sathi sibuye esikoleni sabona indoda endala yakwamthiyane oyise kamfundisi umthiyane nangu khona. Into abashiyeka iziphele iyiqhinga likashebe lokuqoqa abantu abasha. Ngangibona umuntu omdala efunda ihlabelelo esibeke esifubeni athi phenqa iphethi alibeke esifubeni ihlabelelo. Le ntshumayelo kamfundisi uCharles waNdlovu owathi uBhombela ekhipha imgidi emkhatheni wathatha iBhayibheli umfundisi oyinkozo ngazo ngo-1983 egcekeni ufika umvangeli uMthiyane isikamfundisi uMthiyane nami. Ukuthi lo mfundisi zibekile umgidi sathi iBhayibheli uthi ngifuna ukumbuza uShembe ukuthi lento ayisela abantu ithathaphi. Ushembe uNkulunkulu uthi batabami kunisivashe esizayo hamba nilanda isitulo nisibeke lapha. Wafika wathi mehlala phansi yathi ndamhlathi uyakusola lokho esikwenzayo. Ushembe wayena umuntu wathi mntana wami ulanda iBhayibheli endlini wathi hayi liyeke asifunde lona leli lakhe liphethe. Wathi uvula ihlabelelo 150 1983 manje waseka amadoda angavela afike nje ngoba nendlela ibhokile wathi afika mfuna uNtombela kwasami uzodlala into ayingekho kudala. Manje siyafisa abantwana baNkulunkulu ukuthi labantwana sibaphathe kahle. Siphatheke kabi uthi umntwana lapha eJeli Shumayo ukhuluma zwakhala wathi khona umshumayelo othe kimi angwethemwe nokudlala rest. Azikhaza abashumayelo abanjalo siphelile futhi bazoqedwa yitho bazoza kwabo. Ithingane khuleka mshumayelo ngiyahlola mina. Angazi ukuthi ayihlalепhi. Lo mshumayelo akazi ukuthi babamkhulu ngo-1912 1920 owathi afundiswe ingane zamaNazaretha. Uthi ayihlalепhi enakazele indoda lapha yakhe. Hayi bashumayele ngeke. Uthi lengane masifike esabatheni wavela washumayela ngawe yahlubuka ingane. Omunye khona la eJudiya udadewethu intombi yentethelelo ekhamsafa kuyimfonyo ufike ekhala minye embezi uthi umshumayelo wafaka eRomendo suthula izimfonyo manje. No. Ushembe wathi ngiyancema abantwana basaze ngakhona. Uthi ngiyancema isikhathi abantu bashumayela abakhuluma njalo ngizosala nodwa bathempeli lezi ngane ezimele lonto leyo. Lezi ngane zifuna umuntu futhi kuze zikuzwe. Ngeke uvele ukhulume noma kanjani. Ufuna uyiwini ukhuluma into ezizoyizwa lezi ngane. Ngoba zingazukuzwa zizothaya loba udlala ngathi asimuzwa thina. Yikho namhlanje lena sekuyithini isizungeza ama-university zigcwale ngabe i-Catholic chamber ngabe i-lecture room zigcwale. So shaya isifundo ngoshambe bonke. Ngoba nalisigcotshiwe njena khona lasala khona manje lezi ngane ayisasizwa kahle. Sengathi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu engasenza sibe nobunye emsebenzini kaNkulunkulu siuhloniphe. Labantwana nje bekhuluma kanjena banosizi banenkinga bayixoxayo uthela leli nkinga athi nogogo ashadanga nogogo vele ubona iqala ngaphinde inkinga. Banosizi nangu umuntu eshumayela la ubanje udade wabo yiwele. Zikhona lezi inkinga and bobaba nomama asimlandeli uNkulunkulu kodwa ke ibalance iyafuneka madoda namaqheka balance madoda. Sizohlupha sinoNkulunkulu ngenxa ukuthi kuyakhalwa emuva. Silungisele lezi ngane zonke izinto ezidingayo ubanje udadewabo yiwele ongaphilanga uthi wena uyafunda mina unginakile wafunda i-degree ka-3 wafunda 6 years. Siyacela amaNazaretha bese sicela abantu abasha ekhulukazi insizwa. Angishumayela namhlanje namdlulisa umyalezo. Ikakhulukazi insizwa encane sinenkinga lapha.
kuyinkinga ukho umuntu ocelela namanje akayovela emzini umuntu athi hey baba hey imazi ngane lo nto bafowethu abantu becela ngoJuly sebelotsholiwe kanti ucelwa ngumsile lo ndoda ujama sibloka nje awuready Engane nasohlaza bafowethu nasohlaza iziyabona emzwini siganile ukuthi lo mama lo zonke lezi insuku yazi ukuthi umamezala masifikile egcela umnakwabo ingane nasohlaza kwenzenjani madoda sadlala ngengane zenkosi lo muntu lo ufile engqondweni ufile enhlizweni lo muntu ibona ingane sibona ifike egcekeni ukuthi umnakwethu lo sonke lesikhathi yazi ukuthi umamezala lo hayi ayingeke bafana ukuthi amangangawanga bafana bakithi kwenzenjani and siyacela ama-psychologist aleli bandla enisondele kithi kinabasho abantu bahlukumezekile balimele emqondweni yikho lokuzothola iy'ngane seziyibulala bafuna abantu ukululekwa ngokomqondo ngempela isikhathi esidala abanye abantu laba uvela bona isixazululo ukuthi angithatha intambo ngiyihenge noma ngiphuze ushevu ntwana kaNkulunkulu asondeleni ama-psychologists ama-social worker siyihlangabeze lezi ngane kuhlukumezeke wena Nhlanhlusuku kuhlukumezeke wena Nkosana wena Nkosazana manje leyo nto leyo kodwa nje siyajabula baqotha ukuthi yonke indawo esihamba kuyo sifica abantwana begcwele phama fika sibatshelela ivangeli ade ngisempumalanga eMelo ngithembu ebusuku hamba ngale moto yahamba le nkosi sihamba ngezilaka nkosi simphethe bakhuluma abantu kodwa sinayo umunye ushendo kuphela yazilezulu enisathanda kusamakhosi asikhathanisi namuntu asisho lesibadlula kodwa sikwazi ukuthi siyathanda kusamakhosi njema semsuka umsedama mbeke epintritifu muhlu umgwaqo uyavuma ukuthi mthinta kancane emafoteni yasingena inyamazana yathi dudu enkulu yathi dudu yavele phakathi neside yengulo manje uyajika lapho ngoba manga ivika kunewa ngapha ngeke ngibuye ngathi nje weshe abantu bathi ngishaya le nyamazana ngase ngimingile ukuthi ko kwathi nya iphathi nomgwaqo ngakubiza shamba ngazi kwenzekani ngoba yayiphathi nomgwaqo kodwa ngishasana noma kwakuyiyo ngempela noma ungomubi lonothi mawuthi awuvika vele ufe ngiyabojwayela uvike makhosana esuka ukuvika into engeke athi ngoba kwathi izokupasa weni moto ngathi ngeke ngiyivike le kodwa ngase ngibiza ushamba wami unyazi bezulu sekubabaza Nkosi nazi insizwa zakho emva kwethu sizokubabaza ngalena basho Nkosi sicela ukukhula sikusebenzele into ebuhlungu esibhekana nayo abantu abengenzi lutho kuleli banda bakade abantu abenzayo silabahlasela ngeke singakusho lokho yabona abengenzi lutho abahleli muthi asukuma ngisho uNkulunkulu uke washo uNkulunkulu phambi kwethu athi abantu abathi bamsize ngiyabahlasela Mwasuma nje la wathi asukuma usebenzela uShembe akona izilutho ikade ukuhlasela uyambona manje letha uthanda 10 million abulazo 10 million ngala tawo 10 million siyafisa bafowethu ukuthi umsebenzi kaShembe mkhulu ikhona nekhona umsebenzi kaShembe ungabuki lo uthathwe yimi thatha wakho la ukhona umsebenzi kaShembe mningi siyabonga Nkosi amakhosi umuso siphe wona sohlala sibabaza phela abadala ngicela ukudlulela indaba okhulume ngayo Nkosi esikhumbuzweni 1990 makukhonzela inabantu intsha eyibulela umvalo ludlala ithi inyanga yezulu makuzokhonzelwa lenkonzo ithi seni late ukube kade nayenza le ndaba ngabumvalo lwamahambanga athi umvangeli uhambe ngesandla seyingane khona izamanazaretha phakathi sasikhona 1990 ikhala inkosi inyanga yezulu ithi babulele umvangeli wami laba mbulele kulena kulizanga ezisibonane na manje uNkulunkulu
namhlanje ehlele ehlalweni noNyazi bezulu ekhuluma ngalonto kufanele masuka la sohlangana futhi ngoba kuze lento ingaphindi yenzeke abantu abasha labo manje ihleli kithi yinto fanele soyishwelaza uma sathi ushemba siyishweleze so lokhu siyishwelezile konke kushiwe ezulwini ukuthi silungile njengoba bekhulume ngani esikhunguzweni kuzofanele siyenze futhi sohamba sikuhulumeni nabasho siye komdala wensuku siyocela iseluleko ukuthi soyenza kanjani koze kushiwe ezulwini sokulungile kube kumake isikhululeka njengamanje sinecala babulala umvangeli asingaqabani naNazaretha izoloekubulalana inkatha no-ANC kuneyintandane sinabafowokwazi washimizi namhlanje lapha uhulumeni ndawonye niyabona into xa ungena emsebenzi kodwa nabasavuka abantu abafa asigweme uxabana kwalo ukuthi uxabana sibanga into engekho singambanga usheba simthande ngoba sibanga into esingayazi masimbanga asigweme uxabana silungisa umsebenzi kuyafana soxabana buyahamba sohlala buyisana moshi isikhathi beNazaretha namhlanje babasembhedeni odwa iphini no-ANC babusize namhlanje kodwa kunabantu abangeke savuka bafa bafanele bagweme ukubulalana kwesamakhosi inkosi kusini Baba Shwele Gosi umshumela ushabamlo ethembelile emoyeni ey'ntabeni zasohomolo bantu abahle basezulwini izindlu zela zasezulwini ngibonga umusa wokuguqa phambi kaNkulunkulu wethu inkosi yamakhosi uNyazi bezulu bantu abasha ngifisa siqonde ukuthi ezingeni lethu akukasilingani thini ukuthi noma ngabe siyalibuza uNyazi ukuthi lungaphi sithi lungaphi kusho usayizi wami le phambi kwethu inkosi yamakhosi uNyazi bezulu mawuthi ngaphi fanele ingaphi inkosi uNyazi bezulu ingasali ethayini ngoba inkosi yasezulwini eyathi inkosi esibili inkosi ivuka kaMahilela umalingene ezulwini ngonyaka ka-1935 eminyakeni yalo engama-41 yokuthola isisezulwini yaqinisekisile ukuthi umlayezo wale nkosi ephambi kwethu namhlanje iyawavezela amaNazaretha anenhlahla akhamiseleka ma ithi ngoba le nkosi sifikile kunenkomo enyoyithi igama ayazi amaNazaretha ma wawukhanyiselekile wawuyodwebela ngaleso sikhathi iphinde ihambe iye emapondweni kumkhokheli uMamemela imtshele ukuthi khona inkelo ungaluselela hlale nawe la uzothi ungahlala naye bese wena uphinde igama awusawukuba uMamemela usekwambheka uMesiya isho inkosi iminyaka ya-1935 ka-1976 iprofethi indaba yomhla ka-3 April 2011 ukusuka 1976 ukuze kufike kumhla ka-3 April 2011
Bantu abasha ngama-decade lawo amanye o-10 eminyaka mine bengesihlanu. Kodwa ukhuluma inkosi iHunga, inkosi yesibili ikhuluma nenamhla lethu kusuka 1935 akazi noma saphelela na. Kodwa ukholo saqinga ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu ngabe uNkulunkulu noma kunjani. Okufanele sikhulekele bantu abasha ukufa sifele ngaphansi kwaNkulunkulu ophambi kwethu. Umuso omkhulu asikufakaze ezingeni lethu siyincengele ukuthi inkosi nasebukhehleni lethu ulimi lungashintshi. Njengoba kuyigema lethu yokuthi sivuke phambi kwakho mdali wabantu, akunasifihlakaleli ukuthi umsa wakho uhlezi phakade. Uke wathi baba kwelalithopholo lapha ethempelini emoyeni ngoJuni ulindiwe iy'nkumbi zabantu ezinye zalala ngayizolo kuyisonto zathi sizobona uhlenge. Kwathi masekuse ekuseni abantu engakaze babona abangakayana, kwathi masekukhambizwe lokuthi baba ayi sesiyodibana eLinda konke kade kukhona kusiwe eLinda. Sathi masisuke ekhosini eBrono ngoba siye ethempelini umthandazo wami uthi ngabe namabhanti amnyama angakwazi inkosi siyobatshela kanjani. Kodwa kwaba liphumanga babela liphuma kuwe lithi konke bekuhleliwe kodwa eLinda kwagiya abantu abangakhola baphenduka phambi kwabantu bagincika bajabula into ongayazi ibone. Ngithi mina bazodumala adwebela ukuthi silandela uNkulunkulu kwabantu. Wabuya inkosi ngomhla ka-20 November la wafika khona washayisa kuhle. Udumo nkosi yamakhosi lufanele into ezinhle ayibekwe ezingeni lethu singathi sibonana ziyosigweba noma sesicabanga kodwa ziyosho ukuthi phambi kwenu anibonanga yini ngoba okhokho nokhokwazi basendulo bahamba benza nodaba uNkulunkulu exoxweni lizwi kumvele kuqala babengabuwane bekhawulane naye kodwa inkolo baba naye basibanga umhlabeni. Abakithi basebebuya bathi senihamba la emhlabeni kozulu uNkulunkulu egameni lethu phumani konganani ekhaya nihambe nesikhonzele phakathi. Thina sihambile singamboni asiyatanda ukuthi khona. Ngesikhathi senkosi yamakhosi uNgalozinde alingananga nabasemhlabeni esibuye esikhubuzweni sakhe kwaye kwafika amadoda lapha ebuhleni bakaNazaretha ahamba nomndeni wabo enosizi khuluma ngokuvuma isono bantu abasha ukuthi isono mawasivumi siba icala usivuma ukuthetha kwicala lakho. Ngesikhathi sinzima iyangena inkantolo empilweni yakho ubathe uyalungisa kungalungi kanti icala uliyekile wangathetha zazi izimo zomhlaba zikuthethele icala loluzili. Le insizwa zafika enkosini yamakhosi inyanga yezulu zathi baba njengoba silapha siyakhala usibanibani la emphakathini usehambile emhlabeni nenkosi yamakhosi inyanga yezulu yayibazi. Yathi inkosi usibanibani akasekho. Bathi baba wathi awukabuhlungu lokho ubulawe yini sibandla. Bathi inkosi silapha silethele lo sisi. Yayisiye enkonzweni inkosi yamakhosi inyanga yezulu yasifika ingene epulpiti inkoxe badla ithi ngidumele baNazaretha usibanibani kuthiwa akasekho emhlabeni kanti kwenze njani emhlabeni kanti ombulele ulapha ngaphakathi ethempelini. Yayisithula insizwa kuyiyona yenesandla ekuhambeni kwalomuntu ikhuluma inkosi khaya kwanza khona ngithanda khona le ndoda yathi mina lelizwa ukuthi hawu inkosi siyazi ukuthi usibanibani akasekho yini nje ngimlale engimbulela. Kwathi makuphuma inkonzo sekutambama yasiyicwecwa yafika enkosini yamakhosi uNgalozinde yathi baba ngizwile ukhala nkosi yami inkosi izovuma isono. Lo muntu baba ngathi ukhuluma ngayo akasekho baba ubulawe yini. Ngipindezelwe ngokuthi nokuthi ngase ngimbulala nkosi yamakhosi. Baba ngizokela intethelo. Yathi inkosi kodwa kubo bonke bungasibulala le nsizwa. Wathi kodwa ndoda ngoba uzovuma isono ngizocinga ukuthi yazivuma leso. Umbulele lesibaba yathi baba ngiyaphaphapha ngicela intethelo. Yathi lapha ekuseni njengoba sizosuka la uzosuka la kuqala khona amasango lapha ekuseni ekuqaleni kwayo bese umemeza abantu bangalini abangani bakho abasosonta nabo bekuzwe uthi yini engibulale usibanibani. Wathi uzoqala kule khona qala khona ethempelini uzoyivala egini lokhu umemeza mabe isikuka abantu babhidle ulokhu umemezile uthi yimi engibulale usibanibani. Bathi basuqedile ivalile bese ubuya kini. Kanti ufuna intethelo khuluma ngesono insizwa
yenza njalo lensizwa yathi ngisho ngahlekwa ngithuke uNkulunkulu ngisho ngabulawa lesono ufuna singidedele kunezinto abantu abasesenzazo esithi abantu bazothi njengoba zifika abantu zibhekene ngathi zisilindile yaqala le ndoda yadraya ebuhleni usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele bambuka abantu naye uthi inkosi ithe angabi namahloni sengikhathele isono ngiyasivuma le ndoda yayenze basithe futhi engeke manje nengelodi la emhlabeni yamemeza ulivala isango yathi maqede sibele kusini yamakhosi yathi baba sengiqedile wathi ngiyabonga ndoda ngisizothibana sabathi yangena inkosi yesabatha esingena inkosi yamakhosi inyanga yezulu yathi nyaphila amaNazaretha bathi amen yathi nimzwile umuntu okadethi uyobulele usibanibani ebucala lapha emzini kaNkulunkulu babukana abantu bathi hayi umuntu simbonile abanye bathi baphuma phakathi kwethu kodwa sizwanga ukuthi yathi inkosi yamakhosi ngiyambonela ndoda engumbulali bawungazi wena ukuthi ngithi vuma lesiso ngifuna ukucela ukuthi uqondile uvuna kwesono lezo zozivuma labantu ngithema ngibona uyidela nasengibaphuphukuzwa ngakuthatha kwahlala nami ukhuluma njalo ukuthi bayahlala abazongalutho njengoba ngigutile makazathi angithenzonga lutho bathi sizonga lutho bathi lomfana bengazi ukuthi uvuma nabamuzwa ube besondile esizoba yini laba bantu akile mkhuba kubo nasebandleni ungathi mntanonyazi okugodlile wathi ngifundile ukuzwa ngoba bekhuluma indaba yakhe angathi umuntu uvuma isono kanti uyasiflasha akasikethi wathi ndoda uthethelele namhlanje ngiyakubuyisela ukuzwa kini maNazaretha kodwa ngicela niqonde ukuthi abanye ngeke sababuyisela unomphelo ngeke besenza lutho ngoba babekebezwa balibheka siphezulu lepa ngithi khulume ngathi baphezulu babhekisele ngeke sabanika ukuzwa bawohlala bephendulele ngithi ngithe bathutheka ngithi ngithe bathutheka kodwa bathandile bazo ngiyangizwa nje manje uthi amen senivale ukuba bantu abasha siqaphele ukuba izwi likhulu lekuseni siqaphele uhlelo uNkulunkulu phambi asimethembeni lo hlelo phambi kuyakalwa lo hlelo phambi wakhe kuyafungwa naye manje naye kunabantu abadalele mabequba phumelele kubo wayicimba ukuthi yini evuma kuwe ngokuzokwenza into yabantu kuba wabelwana kwake wasukile ndikho imkhuba maNazaretha sengiphetha yavula ingane yayisibanjwa kwathiwa icala lizongena kwathiwa lile iqala yayisicabanga le ndoda ukuthi uzokwenza njani yayisibona ukuthi hayi ngoba ingasemhlabeni ithemba lawuvele yiba abantu bomhlaba yasiqonda inyangeni enkulu yathi zocela baba ilinzi mkhuba lapha adlulunga ingane sengibanjiwe manje ngiya esigwebeni esikhulu ngicela ukulungisa leqala yabuza inyanga unawo 35,000 wathi ngawuhaya phansi manje izinto zeminyaka wathi nakho-ke kusiza ngesikhathi sesigubhu yathi thatha lesigubhu yalele enkantolo yasho le ndoda yathi phuza lesigubhu uzothi uma usiphuza sizoshophelisa lokho kufanele ngabe wadlula lakho ngeke bekhona uzothi uma uqeda uma ufika enkantolo uyibuze manje ukuthi bakho wadlula ngani ngobisidalo uzothi uma uyophenywa fikela lengekho lutho uzothi usukhululekile bese ubuya ephakamisa isigubhu yathi bese uphuza lasi phinde uvuyele endaweni yakho kodwa shaya imali yamphansi yathi indoda kulungile baba mangeziboshwa yayithatha yaphuza indoda yaphuza ithenge isaphuza yezwa kudonseke emvuthi konke eshophelayo konke esithelayo manje yayisithi ngangangibona ndoda yazi yathi ngesandla yathi akhutha ngifuna ubonakale ngisho ukuze umbuzo wonke manje Nkosi mawuthi ngenza ukuthi kusenkantolo ngwenze ngani ngoba ngisidala mina yangena ikale enkantolo yathi mayithi manje ngakwethu ndoda uphinde umkhube nje yathi Nkosi enkantolo ngicela ukubuza laba bathi ngenza umkhube nje ukungihlekani ngoba ngisidala mina ongazali anginakho ukucabanga ukuthi kwenziwa ngapha ubuhlungu yaphila manje yabala iminyaka ihleze ehlabeni manje yatangaza ukuza umbuzo uthi indoda uthi baba tonke ngenhlokoni ngoba ngangithola yabiza abaseduze yathi ngena etoilet bangena mabeyibuka yazi yacela iPA yani yathi uyofakaza engesilisa efike yabuka yathi baba uflethi njengoba uflethi akho lutho wayenza yasibuka mama yathi nimsuka ngalo nginahleka kumanje abantwana umflethi sakhulu uyona igrant ethola ifosta
Manje lo mntwana lipeshe nayo ukuthi ugile kuyayikila ngalokho. Phuma lapha wasebephuma. Khuluma ngethemba lomhlaba kaNazaretha. Yini ithemba inkosi yethu yazile. Ayinasani yafunga. Yasibuyele ekhaya iphumele toli ndoda. Yaphuma toli ndoda yahlala yaqhiyama yathi ayikhale nyaka lena. Hayi zizokwenzela nakithi zathiwa sisizulu lubalele. Kodwa iphumelelanga. Zinawo lamandla abantwana bonyazi. Khona kodwa engafanele abantwana benkosi. Khona abanikazi bazo. Khona abanikazi bazo. Basihamba bonyazi phezulu. Fanume. Esipikisana nendoda esithathe ubuyeleke manje namsephumule kahle fanele uqhubeke uqhubeke nomsebenzi engadalele wona ngitho emhlabeni akubuyele enyangeni ngiyothatha lesigubhu esinye manje sekufuna kubuyele manje yaphuma indoda imvama ke makuyo enyangeni indoda ihamba ngayodwa amanye ahamba ngebusuku ngoba ikwenza kwempilo yathi mayilothoba akekho la ekhaya waziyo ukuthi inyanga yala ekhaya ikhulumelo wami uthini yathi mayehlele esangweni indoda izolanda ubudlalo bayo ngalesa sigubhu yathi mayizisangweni ifice indisho inamanzi mayithi yasondela iy'nyanga zakhona ey'luma yayilumi zishone phansi impahla zilele phansi yathi mayithi yaqina uphuba kuthiwa uhambile ushone ngolwesibili yakhala isipilo somuntu wesifazane kwamanga indoda yathi kuthiwa wenze njani ukhonze kakhulu namhlanje akukho umuntu wayo ithemba lasemhlabeni inkosi kusemhlabeni ayingikhethe inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Baba Nkosi yamakhosi, Dali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu othi mesesha into yenzeka, sembula nkungu kuvela ukukhanya, ngiyakhuleka ehlala nesikhusa sezulwini. Amen.
lo uguqile phambi kwesihlalo sobukhosi uJabulani ingwakakhumalo isibongo ezweni lasenhla Nkosi emnambithi ngaphansi komzi wenkosi umzomusha kumfundisi uMbhele. Amen. Ngokuhlala ke ngilapha eNanda ngaphansi komzi wakabhekuzulu kayibonge Nkosi. Ngenye imini bantwana basezulwini phakathi komzi oyingcwele wasebuhleni esike sizwa abantu abadala ababesixoxela bathi inkosi yesithathu yake yakhuluma ngalowa muzi ingakabi khona, yathi kunomzolo engayi, yathi uyalenga ngamaketane. Usufika lo muzi phakathi komzi oyingcwele, inyanga yezulu yayisibeka umyalelo, yathi lo muzi umane uphathe kahle, yathi ingilozi niyokuyibona ngamehlo. Ufika intombi yentethelelo phambi kwesihlalo esikhulu sasezulwini, izobika usizi lwayo. Baba, nginosizi, ngiyinkosazane kwaba seqhamuka insizwa, yabe siyangicela le nsizwa, yathi iyacela ngiyoyelekelela iyovusa umuzi kayise. Uthi ngabe sengivuma Nkosi engcwele, uthi wathi umlisa mese phakathi nokumlobolo wayesemhlabela ucingo, wathi cha ntombi yakasibanibani ake sihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi Nkosi ngabe sengiya khona, uthi okwenzeka khona ngazi, kodwa waqonda ukuthi nje untombi kakusekho. Uthi emva kokuba sibonene ngase ngithi ngiyamfolela kakusasa ukuthi angiphindanga ngamthola engcingweni kuze kube namhlanje. Uthi kwaphinda kwafika esibili, yathi cha ngiyafisa ukuba nguhlambululo ungilekelele ngiyovusa umuzi kababa. Uthi ngabe sengivuma, uthi naye itheme esiphakathi ayisingihlabela ucingo, yathi intombi yasasibanibani ngiyacela basihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi ngoba ngathi sengike ngagileka ke ngiphendukele ngakumkhokheli. Uthi wathi umkhokheli ayikho into ezoyenziwa ngani amshona khona ngokuyalobola. Uthi ngabe sengiya, uthi nayo lo nsizwa ngayigcina ngalo la ngiphindanga ngayithola ngisho engcingweni. Uthi inkosi sengidlalwa abantu, uthi manje mangibala wesine. Uthi wasesikhiyama abantwana basezulwini, isilwane sona leso siphakathi kwethu bantwana basezulwini, twasabe sesikhiyama sathi uyafuna yini mntanami ngikwazisa ukuthi kungani ube namashwa kangaka na? Uthi wathi yebo baba ngiyafisa. Uthi wathi uyakhumbula wena ngenye imini usebandleni nasebuhleni ukuthi wafikela ucingo lathi wazi uphuthuma uze kababamkhulu. Ngikhuluma ngalo babamkhulu ezihlobo sokungcola ey'ngaleni zamaNazaretha. Lo babamkhulu engiye ngibona ushembe ngisho ngathi uphuthuma kanjani, kodwa mayeke wafika kuwo ufika zotha bese yadlula. Yiwo lo babamkhulu esuphendula umfula la khona sibona iy'ntombi sihlangana khona naso. Lo babamkhulu ethi ushembe mehla nemkhosi yasezulwini abesafika kuwe hamba ngenyawo amabheke ngakuwo, imliba phinda jikele ngale ngakuwo phinda ame futhi. Wona lo babamkhulu thina umngane zamaNazaretha esiweyayo kangaka. Uthi nabe senithathana niyedodweni thizeni, uthi uyakhumbula yini mntanami? Uthi cha baba ngikhumbula. Uthi mana ngizokhumbuza. Uthi nabe senithathana, uthi nagunda amadodo lawa ngezansi nabheka lezansi, uthi wathi baba iyabuya ingqondo. Uthi yini nafike nayenze edodweni? Kwasekusinda akekho wayengayixoxa ukuthi wenzakala nedodweni. Uthi akakwenza niyakhumbula yini ukuthi kwabe sekhala insimbi yey'ngane yasekuseni? Uthi yebo baba ngiyakhumbula. Uthi uthi lapha ekhaya uma kukhala insimbi yey'ngane yasekuseni, uthi silikhipha ingilozi kade yiphoyisa ubusuku bonke, uthi khipha esezophoyisa imini yonke. Uthi lezi ingilozi mayikhishwe ekuseni zikhishwa nomyalelo ukuthi hambani kuyona yonke imizi yamaNazaretha nifike nibabusise ngenzo bafika uma bekwenza. Uma benifika behleli ngey'ndaba zabantu nifike nibabusise ngakho. Uthi uma bafika benganele emsebenzini kaShembe, uthi nifike nibabusise ngakho. Uthi inkinga lengane yami, inkinga yalesi sibusiso, uthi
wafika inyembezi wathi angazi mntanami uthi ngithini kodwa inkinga yalesi sibusiso siphindwa kasikhombisa. Ngithi anginikhumbuze weyintombi neyinsizwa zakuleli bandla ukuthi nakhona lapha ekhaya ikhona le nsimbi. Engathi besingaqaphela abantwana basezulwini ukuthi uma ikhala izosifika sikusiphi isimo. Sengihlala phansi kuthiwa yake yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sikotha nabalethwali abahangula ikhuluma ey'nsizweni ezaziyikhona ngaleso sikhathi ithi bafana bami ngiyadabuka ngoba ngibekile amadimoni eduze kwenu ithi ngifuna ukubona ukuthi lo Julayi uyophela linjani. Asiqaphele ukuba abaNazaretha njengoba sikhona phakathi komuzi usheba ngaphetshini ukuthi njengoba sengiwuvulile lo mhlangano athi ushebe ngihloba kuwo kathathu ukuthi akashongo yini ukuthi ngibekile amadimoni eduze kwenu ngifuna ukubona ukuthi lo mhlangano uyophela linjani. Baba Nkosi yamakhosi sengihlala phansi. Ngiyacela Shembe Wengcwele uba ungikhumbule. Ukhumbule Nkosi yamakhosi intombi yakangito kuyiyona ngibhekile. Impela Shembe makuthiwa umesulu inyembezi umondo wey'ntandane ngikubonile ngufakazi. Ngicela Nkosi uba ungikhulisele yona ngoba ike yasuka ukugula Shembe Wengcwele besingasathembi. Kodwa ngoba wehluleke Shembe Wengcwele nakho isikhona isindile. Ukhumbule Shembe Wengcwele insizwa engiyilamayo umelusi wakaKhumalo Shembe Wengcwele ucela umsebenzi ngalowo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi inkosi kusenokuzwile. Nkosi baba ngiyakuthanda ukukhetha inkosi enkulu ngiyasifisa. Ngiyakhuleka ehleletse Nkosi. Lo okhulumayo umshumayeli umtheku evela bahleka umfundisi uDube mayibonge inkosi. Ngiyabonga insizwa zezulu ukuba ningihloniphe ningiphe ithuba lokuba ngisukume ngiphakame ngibabaze umsebenzi omkhulu uGombela owawenza evela bahleka mayibonge inkosi. Kuthiwa ngelinye ilanga bagcwele zake zafika insizwa zakaDube la ekhaya zilethe ukukhuluma kwakunesifo esasikhona kwaDube kuthiwa bavele inkosi yayihleli phansi kwesihlahla kuthiwa bathi uma beqhamuka uma bebeka umfundisi le ndaba kuthiwa yathi inkosi uGombela isitimela samaMpondo sengiswile ngizofika ngelanga elithize ekhaya bagcwele mayibonge inkosi. Bathi uma bexoxa le ndaba yathi uma efika uGombela isitimela samaMpondo kuthiwa wayefika ehamba nomfundisi owayehamba naye namakhosazana amathathu. Kuthiwa bangcwele wafika ngamanzi amnyama kunogwayinduku ngaphambi kokuba ungene umanzi amnyama isigodi esiphethwe uyena umfundisi. Kuthiwa bangcwele babeshaya ingoma ethi waqala izitha waqala ukuphakama bangcwele amen. Kuthiwa bangcwele nangempela abantu babefike phela bahleka ababeze ngakho lokhu kufa okwakukhona okwakunjengochoko kuthiwa wakhuleka uGombela wasethi ukufa kuzophela mayibonge inkosi. Bangcwele umuthi ekhuluma ngawo wasevela bahleka ulosesihlabeleleni sesi-100 osesihlabeleleni 177 othi lapho usukabiza abantu osesihlabeleleni 221 osesihlabeleleni 222 mayibonge inkosi. Bangcwele kuthiwa ngonye usuku inkosi isethembelizayo kwakuLwesine ufika umama weNdiya okwakuthiwa uNoyinkobe ithi inkosi bangcwele ngiyawuvala umhlangano kunezigijimi esevela bahleke. Kuthiwa nangempela bangcwele inkosi yafika evela bahleke yambuza lo mama weNdiya okuthiwa uNoyinkobe kuthiwa yathi inkosi muphela ukudla. Base bemphekela inkobe wathi inkobe umama uNoyinkobe weNdiya
owathi kobevela bahleka lelo gama wathola lapho bangcwele. Amen. Yabe siyambusisa inkosi yamnika ingane zabantwana ezabantathu eyoqala okuthiwa ulwandle. Uthi ngonye usuku ngisekhalihle bangcwele ngoba ilapha ebesithi maseThekwini sikhonza khona uthithi indaba kwaNoyinkobe ngayilalela le ndaba eqhamukela bahleke ngathi nakho lapho engiqhamuka khona. Ngolunye usuku bangcwele kuthiwa insizwa nentombi zake zahlala phansi kwetshe la uBhombele wayehlala khona umebuka imgidi umehlele kubantu bakhe. Kuthiwa ngolunye usuku inkosi yezwa ngesi ukuthi liyakhuluma itshefe labahleka lithi mina sengcolile. Bangcwele abahle enkosini insizwe esidalakho ubaba umkhulu wamqamba igama wathi uhlezi ndembi. Uthi ngonye usuku ubaba esibizile sise Durban Station la wahlala khona ehlala ngase ethembelile kwaMashu. Uma sifika hlala lapha uthi batabami uma nginibona liba ngaka ngizokhumbula abafowethu. Uthi ukuba abafowethu babona lo mNazaretha kuhle ngabe abadlula emhlabeni. Ubaba bangcwele wayathanda uNazaretha. Uthi ngonye usuku baba ngimfica esitimeleni eshumayela esitimeleni uma sesibona sesewethe esitimeleni uthi bafana bami wozani lapha. Uthi niyayibona lento engiyenzakho ngithi siyayibona baba. Uthi nize ningayiyeki lento. Wayathanda bangcwele ubaba uNazaretha ngoba ngiyakhumbula ngonye usuku efaka phakathi nekhaya ephethe imbuzi sibancane ekhuluma yonke into sikhuluma nje sina sinemfimbo kababa ethanda uNazaretha mayibongosi. Ngonye usuku bangcwele sengizohlala phansi insizwa uthi ubaba umezele lapha kwinyanga yezulu la ekhaya. Uthi yafike yambamba athi emahlombe ithi mfana wami ufunani wena. Uthi ubaba wakhohlwa konke owayezokwenza lapha owayezokubika ngoba kwakukhona inkinga wayezoyibika emsebenzini la wayesebenza khona eAlsaf. Ithi inkosi yamakhosi ufunani wena lapha kuwe ngoba ngikubona wena okhalweni lakho uneyifundiswa wena ngikubona lapha unabashumayeli lapha unabagcotshwa yini oyifunakho. Yey bangcwele ngiyayithi kumnandi kwaNazaretha mayibongosi. Uthi umama sezohamba emhlabeni umama sesibizile sonke esezohamba emhlabeni ngaphambi kokuba umama ehambe emhlabeni. Uthi umfowethu emfica umama elele ngohlangothi umama elele kabi uyakhuluma umama. Uthi ngoluyambiza kodwa unyazi lwezulu lithi wena ungahambi. Uthi ngoluyambiza kodwa manje eluthi unyazi lwezulu ungahambi mina ngizadinga ngizafuna ukusebenza ngabo. Wasibiza bangcwele umama ekhuluma nathi esesibhedlela sonke esiyala ngokuNazaretha. Ngakhumbula ubaba esiyala ngokuNazaretha ngiye ngizongijabula uma ngibona insizwa zakwethu zithe shi ekuNazaretheni. Ngoba bangcwele lokhu uNazaretha kwangena kwatshaleke ekhaya. Uthi umkhulu wethu bafana bami ubaba wenu njengoba nina ningamaNazaretha thina sazi ukuthi asingena ngani eNazaretheni ngoba thina siyasazi siba saShembe la uShembe khona okuyibhaphathisa khona mayibongosi. Ngiyabonga insizwa zezulu ukuthi ninginike ithuba ningihloniphe. Ngiyacela ukuthi sengathi inkosi enkulu esehlalweni ngakhumbula umndeni wakithi la sisuka khona asenabazali bangcwele sizintandane. Kuye ukuthi noma ubani uyolile ehlele ngezansi silalelana kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi sisenkolweni bangcwele. Amen. Sifisa ukuthi sengathi nomusa sevele bahleka bangcwele ngothintayo sengathi ungakhula insizwa zinamathele khona zingaqheli ngoba bangcwele kunomlando omuhle kaNkulunkulu onothi Nkosi kusebenzise. Ngiyayikhetha inkosi enjengaNazaretha uNyashame. Umntwana wamkhonazi emzini waseMpuza ayibonge inkosi. Sesiphule uNazaretha ingcwele Thixo woThixo. uNkulunkulu wokulunga Baba ngiyazizulu. Sangena sizinsizwa sizokwenza leyo ndaba leyo owasibekela yona osabela yona. Sathi inkosi yokulunga sisesiphuli wase ukhuluma uthi batabami njengoba nilapha ngiyamazi uNkulunkulu lomuzi uthubani sathi andisiyezwa andisilalele uthi sasikhona ukuphakamisa okudala
uthi wahlezi inkosi unaphuma sibothi awalothale bafundi uthi wahlezi nje unikelwa wase banikela abantu wasesihlalo nje uthi kwathi ngatheni wasekolela umntwana eqhamuka ephethe ingane nayo umntwana weza kwathiwa suka nkosini ayibagcina fika wasebuza ngithengubani waseyasho anti uthi wayiphethe ubaba uNazaretha uthi wafika mbeka phansi wathi hawu kanti lo muntu wathi mbekeni phansi uthi kwathi ngetheni kwaseqhamuka inkomo uthi inkomo yaqhamuka yathi ifike imkhwaqa lo mntwana lona ithi yafika imkhwaqa lo mntwana uthi yamhaqa ngolimi ithi inkosi wabona inkosi yamaZulu ivuka yayithi Lord uyizwe bantu ulunyazwe ezweni lihaqa umuntu mayibonge inkosi Nkosi Thixo
ekhaya insizwa emkhokho wami yasuka phakathi kwasemandlazini yahamba yabheka ePhakameni abantwana ingabatholi yasifika phakathi komuzi wasePhakameni yasifika uGakhane lalifika ihlezi uGakhane laselithi Nkosi baba insizwa ngithiyane yayithi mntanami wena uthi umkhokho uthi ngacela Nkosi ngathi Nkosi ngizwile ukuthi ufikile njengoba ubona Nkosi abantwana anginabo ithi Nkosi sePhakameni uphomelethe wasemampoto yabambisana yathi mntanami nabo abantwana bakho yababala ngegama yathi oqala uphila ngizwe yathi owesibili uMongeni yathi owethathu uMgcubuzeli bazola nje benjalo wathi abantwana sebezele sekusikhathi Inkosi yesibili bathi Nkosi mkhulu ebonayo langaphuma isikothe bathi mkhulu thina ekhasi la intombazana uthi yabuka ingumahlome yathi hawu ubani baba wena bathi umthiyana hawu umthiyana luthe mina lokhatha mina bathi baba uthi yathi ngizombuza yathi mthiyana awusho ngani ukuthi ingane zabantombazana unazo yathi Nkosi ngiyithola ziyachitheka uthi Nkosi kulungile thina sizomnika ezulwini ingane yethu uthembisile igama layo ukhona namhlanje uyaphila ugogo wami loyo Nkosi ukulunga ngiyabonga Nkosi mhlawumbe lokho bekubaluleke kakhulu Nkosi ngisho Nkosi ukuthi awufani nabanye abantu ngifile bona Nkosi edibisila unyaka udlule Nkosi ngawubika Nkosi umshado angisindela Nkosi yamazulu omhlaba ungabeka lonke Nkosi usizi lolo mphethe Nkosi wazokwamatheka Nkosi wathi Nkosi ngacela Nkosi athi libe khona ngempela Nkosi umshado Nkosi waba yindumo ezulu Nkosi waba mkhulu ngaphandle zonke waba umshowe nathi uzoba khona Nkosi uthemba unjalo Nkosi uthi umfundisi othize edidekile unkosikazi waka-Israyeli uthi ngididekile ngazi ukuthi lapha kumina kunjani nawe wabona Nkosi ufikile phakathi komuzi wasekhaya wadideka kwavuka lokusizi savuka zonke izinto ngase ngiyakuwa ebuhleni uma ngifika kona ebuhleni Nkosi wabamba Nkosi intambo wathumela ingane Nkosi wabamba intambo yokuqala waphinde wabamba intambo yesibili wasukhipha isibusiso uthi ingane sikhipha isibusiso wathi uya yathi kuyingane yathi ubaba mbuzo ukuthi ukhipha isibusiso wathi ubaba mbuzo ukuthi umntwana ukhipha ithempeli ngoba Nkosi usufuna ibhakhodi wasufuna Nkosi abakhosi ozumube khona isibusiso sihlale khona zikhona Nkosi yamazulu omhlaba njengoba intambo wayibopha zambili wayibamba zambili bakhona abantwana Nkosi ababili bafana ithi shayela uNkulunkulu engcwele ikhonele bona Nkosi sokulunga mbeke nami Nkosi chitha Nkosi izinto Nkosi ezimbi Nkosi ezizinelayo akukho Nkosi lapho ohluleka khona Nkosi awuhluleki lutho Nkosi awazibahlulela lutho akukho Nkosi owahlula Nkosi empilweni yami Nkosi wathi insizwa seyiphethe ibhamu Nkosi sezithi ifuna indawo nasekhaya wasufika ngesuku wasufika Nkosi wasungibuza wathi phawu uyasaba yini kathi Nkosi angisabi nawo namhlanje mhlabathi zikhaya uye thina wala ngijasbeni nawazi nevele kanani uye thina ngeona nje banaza shebo kulunga Nkosi usisizulayo ingoma amashumi amabili izwe lakithi
oguqile phambi kwakho Nkosi Mthame emandeni ethempelini ekuphileni ngokwamatoho noma ngokuzama impilo ngisegoli embukweni ethempeli. Khululu wesiboshwa sibonga umusa, sibonga uthando futhi osithanda ngabo. Noma Nkosi sinezono vele ke Nkosi zikithi ngoba zashiya obaba bethu kithi. Khululu wesiboshwa ngelona usuku kwakukhona umuzi. Lo muzi Nkosi ayikho into abengenayo phakathi kwawo. Babe ngaswele lutho. Yonke into abayifuna bayithola. Ngaso sonke isikhathi abafuna ngaso. Usizi kuphela Nkosi yamakhosi ababena lolunye. Babenganawo abantwana. Isikhathi eside. Kwaze wagcina bavela umgawo ukuthi kukhona lezi ingane okuthiwa ziya adopt. Bahamba bayifuna lengane. Babhalisa amaphepha khona baqeda. Bathe bephakathi nawo base bebayale laba bantu abazobanika lengane. Bathi lengane kufuna nazi ukuthi inokufa okuthile okuyo. Lengane yona inokufa okuthile kuyo. Ngesikhathi esithile iyajova. Ngesikhathi esithile iyiphilisi. Kufuna ke niqiniseke lokhu ukuthi ngalezi ikhathi ezibekiwe niqiniseke ukuthi ngempela bafanele ajove yajova, bafanele athola iphilisi. Bakubona kulula. Babona ngeke bakhohlwe lezi zinto. Ngoba babehluphekile. Bayithatha lengane yahlala ekhaya. Kwahamba isikhathi. Kwaya kwase kubonakala ukuthi impuphu masiyithengela ekhaya ayisayiqedi inyanga. Ngoba sekubona umuntu odlayela uyadla futhi lo muntu ayikancane. Amasithengi rice sekuthi manje uyophela isonto lesibili soselithatha ukuthi nalo liyophela. Kanti kade lihlala kuphela inyanga. Base behlala becabanga ukuthi no. Okay, sesiphindile ikhathi anikezwa ngazo amaphilisi najova ngazo. Kodwa manje ke ngokudla kuphela. Sizokwenza njani? Wayesethe omunye hayi asinciphise ikhathi adla ngazo nangekhathi ajova ngazo nangesikhathi athola ngazo amaphilisi. Hleze ukudla kuzocishe kube ngcono. Base bayakwenza lokho. Kwahamba isikhathi yayisiyagula lengane. Ngoba ujovo ayisawutholi isikhathi. Namaphilisi futhi ayisawathi isikhathi. Kwaya babothi sigula kakhulu bayithatha bayiphindisela lapho abakade beyi-adopte khona ngoba bathi sesiyehluleka lengane ngoba iyagula kakhulu. Umbuzo wafika wabuzwa wathiwa konje ngesikhathi nimthatha lo mntwana lapha sathini kinina basebesho nakwenza yini hayi sakwenza kodwa sabona sekwenza ukuthi asishintshe ikhathi asisenza. Niyabona ke into egulisa lengane ukuthi nina nashintsha. Nkosi yamakhosi sesabi ingane waseboleka zona mzuka isibhabhadiso. Njoba sikhona Nkosi ngisuke noma ngingenamali ngabona nginayo kodwa ngiyahamba ngeJudiya. Bekuhlushwa into eyodwa Nkosi yamakhosi. Ingane shembo wangiboleka yona. Ngoba izofuna umjovo wayo lapha phambi kwakho. Uma Nkosi ngizoyincisha lowo mjovo ngizogcina nami nginciphe ebusweni bakho. Sizojova Nkosi yamakhosi. Sizodla lelo philisi Nkosi elibuke esandleni sakho ukuthi usulikhipha Nkosi silithole sonke uze uthando lwethu oluthandayo Nkosi lungapheli. Ebese Nkosi olukuwe ke lungaphezulu ukuthanda thina ngoba thina mhlawumbe elifishana kodwa ngiyazi ngositholo lwakho lukhulu. Ngoba uthanda Nkosi noma sinje. Sifukameleke Nkosi yamakhosi.
bese kuthi inkosi abantwana siphe bona shem bangamuki kithi bangagcina inkosi sebenza kuwe sebezovalelisa ngoba inkosi mayisesukile kimi sezovalisa kuwe ngizobonakala senenza izinto engafanele phakathi kwalomuzi ngizobonakala ngasenayo umuntu ongilawulayo ngoba usumthathile wabuyisele egumbini wombeka ngoba sengihlukumezile mina nje impilise enkulu mangase noNkulunkulu manje athule lapha esihlalweni athi ugida ukho ngavale ngiyife Olona philisi lelo Indona philisi enginalo ukuthi manje ngokhalisa igubhe emva kwami ebese ngisikhondenze ngalo kimi Izocela umjofo Nkosi yamakhosi Khule Nkosi izulu nomhlaba ube ngangentaba ungasishiyi Nkosi ekudelweni ukhumbule imizi yobaba esele yodwa Nkosi engasenalutho kodwa wena Nkosi kube uNkulunkulu phezulu kwakho futhi ube isihlangu kuyona inkosi ibusise lisizwe Elandela Emumba Indela September wanazarethu inyazizwe oguqile usimangaliso kanzuza endwedwe ethembelini lasenkanyezini baba uMshumanhlophe inkokheli umama wakhona uNkulunkulu wasephakameni ngikuqela lapha Nkosi ukuzokhokha noma Nkosi ukuzawubonga ngingumntwana okhula ekhaya komame ngoba ithi kwabhuka bonke abantu kodwa into engiqaphela lapha ekukhuleni isifo sokucindezeleka mangilele ebusuku kwaqala ngimncane ngiphupha ngijava izinyoka ngaze ngafika nasesigabeni sokungena ebufaneni lenda yazi yasuka kimi ngakhula nje ngafunda isikole lento ikhona ngaze ngaphuma nasesikoleni kwahlala sigaba sobanganwe lenda yazi yamuka kimi la kuguqe khona ngangiceba lento noma phi uma ngithola ithuba ngangeze ngayikhohlwa ngoba yayingihlupha kakhulu uma lento izokwenzeka abantwana benkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngangivamile ukuzwa uma izokwenzeka ngokungajwayelekile ngoba bapheshe kufika ubuthongo nomzimba ukhathale nje bese ngizwa ukuthi kuzofika lo muntu ntambama kodwa uNkulunkulu wasebuhleni Thixo ngamdela umuntu nami osawuzange ungidele ngobunye ubusuku uma ngizwa lento uba izawufika ngase ngithandaza kwesinye isikhathi uma ifike kahle lento noma ngithandaza ithi nasekhaya ukhoshe uma ngifaka uNazaretha ifike ithi nabazali bami banawo lengubo uma ngibeke nefoto ithi namhlanje ngiyamazi kodwa Nkosi ukhona usuku lahluka kwezinye insuku yafika lento yangena nomnyango ngayibona lento ukuthi angikho ekunaleni kwakusathi ndelelele lobuthongo yayisingena lento ngomnyango ngathi mangithi qolo ngizama ukuhlehla yayisifika kimi yathi namhlanje lokugcina uhlezi ukhuluma ngalo shembe wakho namhlanje lokugcina ngithunyiwe kuthiwa ngizokuthatha ngayibona uNkulunkulu omhle wasezulwini uNkulunkulu wasephakameni ngiphume emzini wakithi endini ngaphuma Nkosi ngesango ngilandela lento abaziye endwedwe ngazibona ngidlule ebhosa
ngashona phansi ngomkhukhuze imlo emzinyathi ngilandela lento ngashona phansi ngadlula emtshebheni ngashona phansi nalento siyahamba lento yenzeka ngokushesha maNazaretha uma uNkulunkulu sidlula noma sikhamela emzini wakabheka uZulu Nkosi ngabona kuphithiza uma sengiyodlula isanga lakabheka uZulu ngase ngicela kulento ukuthi hawu ngibona amaNazaretha lapha kulomuzi ngicela bangene ngivalelise ngoba ngezwe ukuvuma nasemoyeni wami ngiyahamba namhlanje ngangazi uNkulunkulu asekuphameni ukuthi umuntu mayehamba zonke izinto ayithanda ziyadlula nabantwana Nkosi ongabele bona emzini kababa ngaba bona bedlula noma kodwa nomama ngabona nje konke kudlula lezi zinto sukuzithanda uma uzohamba ziyedlule sisheshe ngiyacabanga uNkulunkulu suke ekhombisa ukuthi okugcina usibona Nkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngathi Nkosi uma ngingena esangweni lakabheka uZulu ngafika Nkosi insizwa kaJobo gama la uGqosha yayihlabela amasanga engakavalwa ngase ngizama ukuvuma ngithatha lesabela kwase uthi gquzu ngase ngiphaphama ngapha uNkulunkulu impahla engangigqokile kwaphoqa ukuthi ngishintshe ngoba lombhede wawumanzi ujuluka izobonga uNkulunkulu ngoba okwankosi awubangakhona umuzi wakabheka uZulu abantwana Nkosi ungabe Nkosi bafana nami ubaba ongizala wahamba nenyanga ezintathu ngabe ngigonile izobonga uNkulunkulu ngifisa Nkosi ufihle umuzi wakithi ogama la kwesuthe khumbule Nkosi wabo ngizalakazi ngambona namhlanje sengize nayindodazi ngimbona ngishephusheni usizi loNkulunkulu engazi ngalikhohlwa Nkosi noma nganaba kanjani noma ngajabula kanjani kodwa ngikhohlwa ukuthi ngizala indoda esengize ngenza ubudoda phambi kwabantu kodwa wona ngaze ngibone ngamehlo ngelinye ilanga emzini wasekuphameni kuthiwa-ke yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sothi ithi maNazaretha uma umuntu engakho indlu le ndlu ibe nomnyango ngapha ibe nomnyango ngapha athe phakathi umuntu bese ngqongoza umuntu ngapha omunye ngqongoze ngapha lo muntu angavula ngaphi lo phakathi ayisethula madoda ithi Nkosi bese kuthula kulo mnyango ngapha ungqongoze kulo mnyango ngapha lo muntu angenza njani bathi baba ngavula lo mnyango ungqongoze ngapho ithe kunjalo kodwa basekuphameni uma niza lapha ekuphameni nizongqongoza Nkosi siyabonga ungqongoze cela Nkosi usibone sihle Nkosi naseyitheni zemizwa baba bethi Nkosi kusebenzisweni kepha wena
Ngiyazi izulu Nkosi alikeni igama sabantwana abancane baleli bandla esibona Nkosi lifanele ngaphambi ukuthi ubizwe ukuthi uNkulunkulu wena awuyena nje Nkosi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu labanye uNkulunkulu umfana oguqe phambi kwehamenti yasezulwini umthokozisi wamnqabe kwelaseMaqadini enhlalakahle eThempele ayibonge Nkosi njengoba silapha abantwana beNkosi sizophuza emfuleni omkhulu onyazi wezulu ngoba noma izinto zikhona emhlabeni khona Nkosi khona konke noma ithemba sesiphela kuthina khona Nkosi mawuthi uqhamuke nomjimba wakho Nkosi nesigqoko sakho uthotho uzongena ethempelini liyabuya ithemba Nkosi kithi umfundisi uMngoma ngelilanga uthi wayephethe inkonzo babeqoqa abadala emzini wasephameni eyishinda bashembe phakathi nendawo nenkonzo akhulume ngey'ndluzela zezulu athi mayikhuluma indaba kashembe esethi indluzela zezulu seyayijobelela-ke ubaba ilanga manje seseqedile inkonzo umfundisi wenkosi eseyibuyisele enkosi yamaNazaretha isiyajobela inkosi yamaNazaretha ithi maNazaretha ukubeke ngabe mhlawumbe ngiyambuza umfundisi uMngoma ukuthi yini indluzela yayisibuza imaNazaretha ngiyazazi nindluzela ukuthi yini yayisithi othi ngiyichaza yayisithi indluzela yathi isilwane esithanda amanzi kodwa asihlale eduze nawo uthi sihlale endaweni ewugwadule uthi kodwa mase siwafuna amanzi uthi akukho kuzivimba endleleni ukuthi sihambe siwaphuze wayesethi njengoba umfundisi uMngoma ethi nina manani nenze indluzela ezezulu usho ukuthi noma ngathiwa mnini mase lumfuna uNkulunkulu phambi kwenu uthi noma kuthiwa imali ayikho kodwa uhogela uzumfuna uba uzumthole la engakhona njengoba silapha Nkosi ezinomhlaba hayi ngoba Nkosi sinemali noma sinani kodwa Nkosi izophuza emfuleni omkhulu wenkosi ngiyakhumbula Nkosi uveza uNkulunkulu bakho lapha ekhaya kithi ulisakwazi singizala amasango Nkosi wase ekhishwe iphaphu ngo-2009 wahlala ngesibhedlela bamkhipha inkosi uthi ngisifudumele uthe bethunyuka phezulu lapha ngosuku lokuqala wenkosi uthini asephela amandla lapha entabeni ngendlela kwagqwele asephela amandla bamuyisele emuva ekhaya bamthatha iy'nhlali uthe zayithanda uShembe zathi hayi ngeke sanywele ebuhleni siye uMntakashembe simbone kula phambi kwesi somthatha sisombeka eklinikhi alithole usizo mayifika lapha eklinikhi esibhedlela kuthiwa laleli elinye iphaphu selinenkinga sekufanele manje kubona ahlale la esibhedlela wahlala Nkosi emnyango ithi yabofo Nkosi sihamba sifuna Nkosi ezinomhlaba ukuthi uzokwenziwa njani baze bamqamba igama onesi lapha kwathiwa u-treatment failure ngoba wonke amaphilisi ayikhishwa Nkosi kodwa ayingasebenzi kuyena alikho Nkosi eliyithemba esinalo ngoba zikhona izinto ezasemhlabeni ukhona nje indoda ethize esake sayelelwa wena kwathiwa sekulu yafika yanquma Nkosi yamaZulu ngizama ukuveza ukuthi uShembe ugcina yafika nquma yathi hawu nakanjani uma wakho nabafana ngolesine nakanjani esho umsomlwane ngolesine nakanjani uzobe sehambile emhlabeni ngase ngibe nenhlahla Nkosi ezinomhlaba ngabona ulapha ekhawashi hayi uShembe akasebenzi ngoba usungona obehlela epulpini uShembe usebenza yonke indawo khona umzimba wakhe emhlabeni khona njengoba ehlela akekho la kwelinye izwe usiza abanye abantu ngabona lokho kithi Nkosi ezinomhlaba ngithi ngiyele esitolo lapha ngiyabona Nkosi uzopheka laba abasebenza lapha Nkosi ekhawashi yakho ngase ngisondela kuwe Nkosi ngoba kwasevela odokotela abathi cha ikhona medication esingaze simnikeze kodwa asikabi naso isiqinisekiso ukuthi izosebenza kuyo sizobe sizoyithetha bayibala izinto ukuthi cha-ke uma wenzeka i-treatment ingahambisani naye uzohamba ngo-wheelchair impilo yakhe yonke noma sanganelwe ikhanda bayibala izinto sasikumilaza ngathi ngoba isalukazi phela sesithanda ngase ngiyilika Nkosi ezinomhlaba kuwe ukuthi ubuzo Nkosi wangibuza Nkosi ukuthi ukusinda isibhedlela uyaphezulu uNkulunkulu wangibuza ukuthi ukusinda isibhedlela ngase ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi usePing George kanti Nkosi ezinomhlaba ngibuza ukuthi ukusinda isibhedlela wena Nkosi uyakhona angizange ngize ngimtshele uma ukuthi usengibonene nawe Nkosi yamakhosi ngafonela umfowethu ngathi mfowethu kanje sengiyobika baba wathi ubaba ukusinda isibhedlela wayesethi wona amaphilisi afana thawadle lapha ngathi asahambe siyosayina kusasa masifika ngakusasa esibhedlela siyafika umasazi umxoxele uthi yazi unyazi wangakazazi alibone ngoba wala esibhedlela kwazi kwabi leyo ndaba wayibona nje emafonini nasemaphepheni kanjalo uthi uyazi ngithe ngihleli la
embhedeni wakhe-ke wawumbona umuntu umesiwe eqhamuka lapha kwilifti ezephasejini kanjalo esibhedlela. Uthi wathi mayibuka wathi hayi lokugqoka phela ngiyakwazi nkosi yamanani legqokani. Uthi wayeselibona unyawo phezulu luqhamuka luza kuwe no lafikela mshanga esibhakela la ehlinzeke khona ekuqaleni lathi inkosi ibusise uphelile. Wayesephenduka ebhekale mayephenduka phele umjiva la ngemuva ubhale 100% umnyazi lwezulu. Ngesikhathi mina ngikuqaka washi ebuza ushebe ukuthi ukusiza isibhedlela kwaya kuwe sentime ngaleso sikhathi. Ushebe akasebenzi malala phakade. Ushebe ukhona kwindawo kuphela nje ukuthi imthembe nkosi ezomhlaba khumbula umndeni wakithi inkosi usemzweni. Amen. Mana Ana Busa Kosu